indasku kayak kapal pecah, pusing, mumet, blenger. Aduh, pengen dolan gitu. Tapi dolan ini siapa ya? Siapa ya bocah sing anak nih umah kah? Kalau kita dolan. Oh iya, asik, anak yang nih umah. Coba ah. Anak itu uangnya lagi turu kayaknya. Ah, tanyakan ah. Lupa ya, si Awan ya. Sik. 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 Weh! Dia magetan aing bae. Naon? Ora, sik. Ari ira pergi apa? Ira singgang TV apa? TV singgang ira. Aduh, aing. Enon ya. Ayo kita ke bete gitu. Sik, pengen catur deh. Nya ya, Boy. Tidak turun bayar. Ora apa-apa tah kita kan. Aing siap. A few moments later. Pundurkeun bae kuing lah. Oh Allah, iku ya seter kayak lejinan gue bolak-balik. Puyeng-puyeng seter. Sini strategi, boy. Iya. Ya sakit strategi, sik tapi kita iku cara iku. Gue kak siraku, kak mat siraku. Oh, Mau aing lah geus lah. Pusing aing mah. udah sekali. Mana sih? Pusing aing mah tadi ka hang sare teh aing mah. Pusing. Wer. Weh. Mana wer? Siap. Tadi aya naon ngagoron urang pik. Ora we, udah mulai mono. Arab ini wer emang Tadi nama kenapa ternak di ditu. ternak apa wer? Ternak buyur. Tahu. Buyur. Heeh. Oh, buyur. Iki wer. Main catur ya, daug pirang kali, daugan sekali wer. Wis pusing nih ngomongnya. Kita kan lawannya, aduh. Atuh, sia mikir teh aing keur sare diudangkeun, tita langsung main catur. Aing pusing keneh. Sia mah. Ya wis wer, ira belah pamain kalau kita kin mah daugan sekali wis puyeng ya, ora becus. Mending maneh ladane sih ieu. Iya ki, aduh. Siap lah. Tapi dua anjing maneh heuh. Emang kunaon kitu sia? Paneh mah teu bisa. Ya. Buat bisa ira ku wer. Tenang wer, nanti kita diajari. Masa kita juaraan catur kalau bisa ngajari ira. Sombong amat. Ira bari minuman apa tah? Oh, aing sare bae lah. Sia geus ladenan di dieu aing hang sare ieu mah. Pribadi sih kira daugan sekali wis pengen turu. Nah, geus kira main. Awas satu awas. Awas minggir re. Awas minggir. 5 minutes later. Emang kira ada bisa catur tau wer? Henteu Bisa ka wer? bisa po gua teh poho deui mun satur teh kumaha. Oh, kita berarti salah ya mau ngokon ira kon karo kita belum ora bisa ya wis. Ki wer ki ya, fungsi pe wer ki. Oke. Kin sebom wer maju lurus Heeh, ya. terus? Kin kuda maju L ya. Heeh. Kin puncung anak pasangannya si puncungku. Putih kalau ireng lamun putih maju putih bae lurus, Ya. miring lamun ireng kin maju ireng bae lurus. Heeh. Nah, kin raja. Sok, kita paham li sok mau kita terangkan ku. Ai rajana aya ratuna eueuh, prajuritna mana? Ya kita catur, kita nakonan ratu emangnya keraton kerajaan tah. Ngaco kita mah, wer. Heuh, pandi mau mana ge lamun aya raja aya ratuna tuh. Ah, suwe, geger main. Bagus ayo gura atuh. Poli tadi git ya kayak maju. Sok maju kayak. Sok, Wer. Bagian ira. Sok. bagian urang ya. Oh iya, emangnya siapa Dani turu maksud. Maju akan anak ya. Ih, ngajak lu tapi kumaha pik. Boro-boro anak pamajikan ge can boga urang mah. Kawin ge encan. Kita mah anak catur dulu, anak ira. Oh, gitu. Sama semprul salah sangka bae. Bagus atuh, ajukeun urang ya. Sok wer. Tah. 5 minutes later. Sok wer. Ida maning wer. Urangeun ya. Iyalah sama nih Dani kebluk turu bae buset. Naon sih mah mau aing sia mah. Udah lanjut bae turu. Wah ira, apa-apaan masa singkana nabrak menek. Aduh. Wer. Pan tadi ge cek maneh cenah ge bisa lamun ngadahar huruf L. Pan bener huruf L. Sih. Bener tuh orang ngadahar huruf L. Ya bener bek eta mah. Ya tapi kan ora sampai labas mukanan, lengan kan. Ya wis lah, lanjut lah. Ayo tuh main maju. Oke, kita maju kok. Sok wer, ira maning. Aina gila sembuh.
Tidak apa-apa, masa sebelum maju laba sampai Ya, bener lah. Lurus. lengkai kun apaan kun ya? Pan tadi gue cek mana cenah lurus bisa, abang kuda L. Pan bener gitu Bener, atuh. Pik. Aduh. Aing Ya, mah maksudnya masa sampai loncat kayak monyet kayak loncat kayak kecuali kena laka gak bisa lurus. Ah, Ya, bener, dari ya. bener. Sini aing lah. Udah amat lah. Wer, ira, lamun pengen becus kayak kita ke. Jadi ke main catur kudu sing awet cilik. Carae ku ya pengen ngerti becus ke catur. Ira ke. Main catur kudu nyatu karo catur. Aduh, pusing gimana mikirin makanya malah pusing mikirin catur. Aduh. Blenger gimana sih? Pecah. Aduh, kayak helikopter pecah. Ya, geus atuh gitu mah. Kayak urang kan menyatu jeung catur yo. Iya, software. Kita ngomong mau Kak. Ini trouble nih. Pek, kas kieu lain menyatu dengan catur teh. Anjing, lihat. Nyatu si nyatu, kun mah ngebadok pusing. Balik Kemana, Pek? balik ruwet main catur lah kasing becus. Pusing.